Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunze umuryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi amakuru ahari kandi ari kubivugwa bigacika cyane nuko indege y'Uburusiya yagaragaye igera i Tehran, bikaba bivugwa batese igihugu cy'Uburusiya gishobora kuba kigiye kwinjira mu ntambara n'ubundi n'ubutegetsi bwa hariya i Tehran, ko twari tuzi ko nabwo barimo bahangana n'igihugu Ukraine abirirwa barasa muri Kiev. Etse igihugu cy'Uburusiya cyaba gihinduye intwaro kikaba n'urikije no kurwanira muri Iran kugira ngo agirusho guhangana n'ubundi n'umunyamerika nkuko n'ubundi bakunze gutangaza ko ari we n'ubundi mwanzi bafite ukomeye cyane. Uyu munsi n'ubundi byabaye indege n'ubundi y'Uburusiya igaragara n'ubundi mu gihugu cya Ukraine, indege mu bwoko bwa Tu-214 PU yageze n'ubundi rero Tehran, bikaba bikomeje gutangazwa n'ubundi n'impande nyinshi cyane ko iyi ndege ishobora n'ubundi ko yagiye n'ubundi ku buryo bw'umutekano kugira ngo ifashe abanya-Iran kuguma kurinda igihugu cyabo. Turaje tuvuga ko ku buryo burambuye ni mu gihe kandi n'ubundi uyu munsi bitero bya Amerika ku butaka bw'igihugu cya Iran byakomeje kugenda byiyongera cyane ndetse bibasira n'ibikorwa remezo by'iki gihugu. Ubona ko n'ubundi urugamba rukomeje no muri kwenda rwiyongera isaha ku isaha. Turaje tuvuga ko ku buryo burambuye aka kamwanya Tehran hari guturuka n'undi drone, ibitero bikomeye cyane bya za drone byerekeza mu bihugu by'ikigobe cy'Abarabu, Bahrain, Kuwait, Jordania cyangwa se Jordania ndetse n'ibindi. Aha hose rero nta kindi kiri kwaho nuko n'ubundi abanya-Iran bashaka kurinda usugire bw'igihugu cyabo, nyuma y'uko n'ubundi mu majyepfo y'iki gihugu cya Iran muri Homogazani hagabwe igitero gikomeye cyane, abantu benshi bagapfa abandi bagahunga, ahantu hafashirizwaga n'ubundi ndetse hakakorerwa n'ubundi amato ya gisirikare hakangirika. Iran rero byayirakaje yikoza muri Jordania, muri Oman, muri Bahrain, muri Kuwait ndetse n'ahandi, nayo isenya byinshi. Turaje tuvuga ko ku buryo burambuye. Reka nge mbanze mbihera ikaze, mbanze mbakire kandi nizere ko mumeze neza cyane naho muri mu myanya igiye itandukanye. Ndabakiriye kandi ndabashimiye, mbahaye n'ikaze isesuye nshuti bavandimwe muryango mugari wa RTV24. Gusa reka mbasabe mwebwe wowe utarakora like kandi ukore subscribe kugira ngo byose tubigendanemo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Kora subscribe byose bigende neza. Ni RTV24, ni Pazo niyo mazina yanjye. Reka byose rero n'ubundi tubirebeho gatanu kuri kagenzi kako. Nuki kiri gutangazwa ku mpande zombi. Reka rero nkuko nabibabwiye n'ubundi mpere ku nkuru ivuga ko n'ubundi Urusiya bugiye kwinjira mu ntambara mu gihugu cya Iran, n'ubundi bakajya kurwanira rero n'igihugu cya Amerika nkuko n'ubundi bamaze imisi muri uru rugamba. Na makuru yatangiye gucaracara mu gitondo kugeza ariko aya masaha ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bibyandika, ariko nta bimenyetso byemeza cyane ko Urusiya bwinjiye mu ntambara hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ikemejwe kugeza amagingo ya ni uburyo n'ubundi indege ya leta y'Uburusiya Tu-214 PU yageze i Tehran, nkuko amakuru y'ikurikiranwa y'indege ikizwe nka flight tracking abyerekana ku buryo burambuye. Mu gihe rero n'ubundi umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati ya Amerika ndetse na Iran, Uburusiya n'ubundi bwohereje indege yabwo idasanzwe yitwa Tupolev cyangwa se Tupolevo ni Tu-214 i Tehran mu murwa mukuru n'ubundi w'igihugu cya Iran. Iyo ndege ikaba rero ikoreshwa n'abayobozi bakuru b'Uburusiya mu bihe n'ubundi by'ibibazo bikomeye, kandi ifatwa nk'ikigo ikiyobora ibikorwa bya gisirikare kiri mu kirere. Ubundi ngiyi ndege iri mu kirere, iyi ni indege ngiri mu kirere ishobora n'ubundi gufatwa nimba mubona ikigo nk'ahantu hari muzema amamashini ifite buri gikoresho cyose kibaho gishobora kuyifasha kuyobora urugamba ndetse n'ibikorwa bya gisirikare ibereye mu kirere cyane. Ubundi kuvanga iyo babonye indege izamutse mu kirere batavuga bati rwose karabaye. Ubwo bivuze ko n'ubundi ikirere n'umuri kirafitwe kirayobowe, niko biba bibyifashe muri ayo masaha indege igaragaye mu kirere. Nubwo n'ubundi bamwe bayita Doomsday aircraft cyangwa se indege ikoreshwa mu bihe n'ubundi by'amage akomeye cyangwa se intambara zikomeye, ntabwo ari indege n'ubundi y'intambara cyangwa se itwara ibisasu nkuko bamwe babivuga. Nyine bayita Doomsday aircraft nko kuvuga ati ni indege, ni ambulance, ni bangukira gutabara cyangwa se ni indege ikora mu munsi cyangwa se mu bihe by'amage mu gihe cy'akaga, ibintu byakomeye, intambara yabuze gica nibwo indege ngo zihaguruka. Ariko ntabwo indege n'umuri ari indege yakorewe kurwana cyangwa se ngiba ari indege itwara ibisasu.
ahubwo ifite uburyo bw'itumanaho bwihariye kandi burinzwe cyane ku buryo nta radari yapfa kubusesereza cyangwa se kubusesera ngo ibwinjirire. Ikagira kandi systeme zo kuyobora ibikorwa bya leta n'igisirikare igihe habaye ikibazo gikomeye ku butaka bw'igihugu runaka. Ari kuvuga ngo ifite systeme zibasha kumenya ibiri hasi n'ibiri mu kirere cyarimwe bitagombeye ko igira ubuhandi hanisa ubundi bufasha. Ifite ubushobozi bwo gutuma abayobozi bakuru bakomeza n'ubundi kuyobora ibikorwa n'ibikorwa remezo byo ku butaka byaba byangiritse, ariko iyi ndege ifite ubushobozi bwo gutuma n'ubundi abayobozi bakuru bakomeza kuyobora ibikorwa n'ibyo haba ntaho bari kuyoborera hari hasi, ariko indege ikiriho yoyo ibifite buri kimwe cyose. Abantu rero tukibaza tutese kuki indege yoherejwe muri Iran hariya Tehran. Impamvu yayo ntago iratangazwa ku mugaragaro. Abasesenguzi bavuga ko n'undi ishobora kuba yarajyanye intumwa z'abayobozi bakuru b'Uburusiya kugira ngo agere Tehran mu biganiro n'ubundi ku bufatanye bwa gisirikare n'ubutasi hagati ya Tehran ndetse na Moscow, guhuza imigambi hagati ya Moscow ndetse na Tehran mu gihe n'ubundi amakimbirane n'Amerika akomeje kwiyongera cyane. Ariko n'ubundi ibingibi ni sesengura saga ari itangazo ryemewe n'ubundi Uburusiya bwatangaje cyangwa se Iran ngibe yabitangaje. Kugeza ubu ngubu ikibazo umuntu ari wese aribwaza se yakaze cy'Urusiya bwinjiye mu ntambara n'igihugu cya Amerika muri Iran. Kugeza ubu ngubu igisubizo cyaba ari oya, kuko hakatangazo ryemewe rivuga ko Uburusiya n'ubundi bwinjiye mu ntambara ku ruhande rwa Iran. Kohereza indege rero n'ubundi byerekana gusa ko hari ibiganiro cyangwa se ibikorwa by'urwego cyangwa ku rwego rwo hejuru cyane biri gukorwa n'ubundi hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Tehran ndetse na Moscow hariya mu Burusiya. Uko byifashe aka kamwanya n'ubundi Amerika n'ubundi yongeye kugaba ibitero ku birindiro by'ibikorwa remezo bya gisirikare bya Iran, ivuga ko igamije kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo guhungabanya urujya n'uruza rw'amato mu nyanja ya Hormuz. Iran rero ikaba n'ubundi yatangaje ko ibi bitero bya Amerika bikomeje kugabwa ku butaka bwayo ari agasuzuguro ndetse n'agasomborotso, ko nayo igomba kugerageza uko ishoboye kugira ngo yirwaneho, ari nabyo yakoze uyu munsi kuri Bahrain, Kuwait ndetse na Jordania n'ahandi muri Qatar na UAE. Iran rero yasuje n'ubundi rasakurindiro n'ubundi by'abanyamerika biri mu kigobe cyo mu Barabu, biri mu bihugu nka Bahrain, Kuwait ndetse n'ahandi. Raporo zivuga ko hari ibikorwa byabaye n'ubundi hafi ya Oman na Jordania ibikozwe n'ubundi na Tehran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko amabwire cyangwa se ibyo akunda gutangaza ko Amerika igiye gukora kandi ikanongera imbaraga mu kugenzura umutekano wo mu muhora wa Hormuz. Anavuga ko igihe n'ubundi Amerika igiye kongera n'ubundi gufatira ingamba zikomeye amato afitanye isano na Iran ku buryo budasubirwaho. Umutekano wo mu kigo n'ubundi ukomeje kuzamba, kandi urujya n'uruza rw'amato rwagabanutse cyane kuko amato ari kugeramo n'ubundi ari guhita araswa, bituma ibiciro bya petroli n'ubundi ku isoko mpuzamahanga byongera kuzamukaho gatoya abugereranyije n'uko byari bimeze ubwo bari basinye amasezerano y'ibanze ya Memorandum of Understanding. Ibihari rero kakana uko imirwano ikomeje, indege za Sukhoi ziri kurasa cyane mu buryo budasanzwe. Uyu munsi n'ubundi rero nuko Amerika yatangaje ko bikomeje kwibasira n'ubundi kurwa remezo by'abanya-Iran cyane mu ntara y'amajyepfo muri Homogazani, niho hakomeje kwibasirwa cyane, ahantu hari hafashizwaga n'ubundi haganakorerwa amato ya gisirikare. Ikigo cyo gufata no gusana ubwato bwo munsi y'amazi Submarine Maintenance Facility cyarashweho, systeme z'ubwirinzi bwo ku nkombe n'ibikoresho bya radari bya Iran byarashweho, ahantu hategurirwaga drone n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kabuga cyangwa se iyo tuvuze mu kugaba ibitero ku mato yo muri Hormuz naho byarashweho haratwikwa. Amerika ivuga ko n'ubundi bushobozi bwa Iran bwo kugaba ibitero ku mato bwose bwagabanutse kandi bwanangijwe ku buryo bukomeye cyane. Mugirani yemeje ko umuntu umwe yapfuye, abandi babiri barakomereka mu gitero cyabereye n'ubundi muri Homogazani mu majyepfo y'iki gihugu cya Iran. Bikavuga ko n'ubundi buzima bukomeje kugenda bujya mu kaga ku baturage ba Tehran ndetse n'abaturage ba Homogazani hariya mu majyepfo y'iki gihugu. Ntabwo byarangiye gusa Iran irashweho yonyine ngo ikicare ituze, nayo yikoze mu mitana yibwira abatanazi, kuko yatangaje ko yasubije igaba ibitero bya misile na drone ku birindiro bya Amerika biri mu karere birimo mu gihugu cya Bahrain, Kuwait, Jordania, Iran ndetse na Oman. Bikavuga ko n'ubundi
ibyangiritse Iran bwa ko n'ubundi yangije systeme za Patriot ndetse na TAD ibigega bya lisansi n'ibikoresho bya radari ku birindiro bimwe by'abanyamerika. Ku ruhande rwa Amerika y'amakuru rero ku byangiritse ntago bigeze bayemeza nkuko Centcom yabitangaje ivuga ati ntago turabitangaza kuko systeme z'ikere cyabo ngo zaburishemo ibitero byinshi cyane. Nyuma yo kumvikanya biturika kuri Bandari Abbas ndetse no kuri Keshina Island ntago Iran n'ubundi igeze ivuga ko nayo igomba gutuza. Yese nayo yongera ikora mu itane bwa batanazi yikoza n'ubundi muri black kuri US 50 fleet iratwika irarimbura cyane. Oded Airbus muri Kuwait ku kibuga cy'indege cya gisirikare n'ubundi n'ahacumbikiwe n'ubundi ngabo z'abanyamerika hagabwa ibitero bya Saturn zigera kuri 274 bivuga ntago hatangazwa kuri nimba hari zaburijwemo ariko igihari nuko ibintu bikomeje kuba bikomera cyane. Muri Jordania naho Iran ivuga ko yarashe ku bindiro bya Amerika n'ubundi biri ahitwa Jordan ndetse n'ahandi ni muri Oman ibintu nabyo byabaye ibindi. Hari amakuru kandi avuga ko uyu munsi ni ibinyamakuru byinshi cyane yagiye byandika amakuru avuga ko n'ubundi uruhande rwa Iran cyane ari rwo rwibasiwe cyane n'ibitero nkuko n'ubundi mbikesha letazi Paris ndetse n'ibindi bakemeza ko n'ubundi habaye ibitero byemejwe muri Qatar cyangwa se UAE uyu munsi. Ibicyo rero ari ubundi amakuru avugomba n'ubundi gufatwa nk'ataragenzurwa neza cyane kubera ko n'ubundi kwa bavuga ko Iran yibasiwe ntago ari byanyabyo cyane kubera yuko nayo yagiye gerageza kugira n'ubundi ukora akantu nko kuri Naval Support Activity Blahe NCA Blahe ikicalo gikuru cya US Navy 50 Fleet kiri Ijufare cyarashweho Air Salem Airbus Camp Alifajani muri Kuwait harashweho Kuwait International Airport harashweho haratwikwa ndetse n'abasivile barapfa. Muri Jordania Muwafaq Saliti Airbus cyangwa se izwi nka Azilak Airbus harashwe. Prince Hassan Airbus Iran ivuga ko n'ubundi yaharashe ibigega bya lisansi n'ubiko bw'amasasu. Muri Oman Iran yanavuze ko kandi yarashe ku bikoresho bya radari n'ibindi bitanye isano n'ingabo za Amerika ariko amazina nyayo y'ibirindiro muri Oman ntabwo yatangajwe n'inzego zemewe za leta kugira ngo tumenye se n'ibiki byahabaye ariko biracyakomeye. Reka rero ngana ku musozo soreze muri Libani. Uyu munsi ntago habaye ibitero bikomeye cyane hagati y'ingabo z'abanya-Israel Defense Force n'ingabo cyangwa se n'umutwe witwaje intwaro w'intagondwa za Hezbollah. Nta makuru ahari y'uko urugamba rwabaye runini cyane uyu munsi gusa ejo hashize Israel yagabye ibitero bya drone n'indege mu bice bya Nabatei Binti Jebeiri Kiyame Babriere ndetse na Yomor. Iran reka ikomeje kuvuga ko n'ubundi not Iran ahubwo Israel ikomeje kuvuga ko n'ubundi yishe bamwe mu bayobozi ba Hezbollah kandi isenya ibirindiro byayo ku buryo budasanzwe. Muri Libani hari impaka n'ubundi zikomeye ku masezerano yashyigikiwe n'ubundi na Amerika asaba ko Hezbollah yamburwa intwaro mbere yuko Israel ikura ingabo zayo mu bice bimwe byo mu majyepfo y'iki gihugu. Hezbollah yamagana rero ayo masezerano ivuga ko atemewe kandi itigeze yitabira ibyabaye. Intumwa za gisirikare za Amerika ziri i Beirut muri Libani zirimo gukorana na leta ya Libani kugira ngo zifashe ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kugabanya ibyago byo kongera kubura cyangwa se byo kongera kubura bumwe mu mutekano no kubura kw'intambara ikaba yakongera igakomeza. Israel n'undi yacyakomeza n'ubundi bitero byibasira ibyivuga ko ari ibirindiro bya Hezbollah ubwo n'inyubako z'abantu na Hezbollah nayo igatangaza ko igomba kujya yibasira ahari abasirikare n'ubundi biki igihugu cya Israel cyane. Uyu munsi n'ubundi nta kindi narambabwiye nuko kuri Bandari Jaska Bandar Abbas Keshina Island Homogazani Province ndetse na State of Hormuz Shilazi Isifahani Bushehari Tehilani aha hose hari imidugaro mu gihugu cya Irani. Hanyuma nkasuza rero n'ubundi kubabwira ko n'ubundi Tehilani nayo ikomeje kwenda yibasirwa cyane
ariko ngambabwira nti Uburusiya bishobora kuba bugiye kwinjira mu ntambara n'ubundi muri Iran, hanyuma kandi igihugu cya Ukraine nacyo kikaba cyongeye kigahabwa ibindi bikoresho byahawe n'ubundi n'Abongereza ndetse n'ibihugu nka birimo Amerika ndetse n'ibihugu byo muri Arumania ndetse n'ibindi, bakaba batanze umusada wabo uyu munsi nk'uko Vladimir Zelensky yari yabisabye mu nama ya NATO cyangwa se North Atlantic Treaty Organization yari imibera i Ankara mu gihugu cya Turkiya, aho baganiraga n'ubundi ku iterambere ry'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana wa OTAN. Ndabakunda cyane rero, reka ibisigaye tuzabirebeho mu gitondo, mugire ijoro rihire kandi murare neza, nyagasani abahaze uburame. Ni RTV 24, ni Pazo niyo mazina yanjye, murare neza, ndabakunda cyane, ciao ciao.